Share near. Also, can be baby. I will be our schedule, no. Yami on Shiram in a near 2 chair and a day, Mamu, Papa, but you're the same. You're frozen. Hannah, Ufri in a by. Me free and casting a bahan say. Ba Ufri, who crew more him for Ancassa. Akuma die. Okay, I'm not paid any donum. I bear my bin and never done a 1 year me. No, so 1 J. In no quaya abortion, my abortion, or no 1 J bano. Banning any day. Dear Noir. Bearman and the wada and 1 year more was a quaya abortion. 1 year abortion and dear just like that. Dainty not Bearman and the wada, you saying about saying any dear didn't see ye. Na many never haunty November more on me corner ho. Me coin and on them me could do 4 days or hands and I may come a mammy honum. Me could do yenu. Now say me men's a Tracy a baby of 4 days. 3 days na me catch no say a beba ti e ma me friend sa na me di call school mu no say dey wate e beba ti di fancy month we mu ye wura ma achi mu no e mbaaye na me friend na me catch ni say me menses mbaaye nti no catch me so wate nti me ba no ho no me bedu anajo no na me yale pa na ode me call hospital ye ko do hospital mo no omo kan say omu ntimi ntwa scan na dey asa about 12 you could do if you was a menium. And I'm a me de minimum seminum, the Afisem menses about marching on one and by a dear minim. To my better and my mamma and papa say, Nippon 1 year minimum quatan in chain, no moment me show be moja. Now, or cousin and brand assistant chair met now or no. Copmins and mewo. See, a kind of Wednesday and in any week, and no man is discuss one family on hospital. No, monko chascan no monsha colacro. Ti a coin and doctor ni catch me say, many 5 months 2 weeks na cranny a bema. Me catch no see you at non crank up a bema. Ye bedu fear numrenu. No ni onu aba akuba fear honum. Onu ani bedu ya. Brane can was saying, Mimi ba ho 17 December nye e kan say November mo na me ba ye nti akranny ne de. Mo kaya na ni sister ka say, empo senya wo de empo a Gina se wo o me wo na se ebi a wo be koye die nia na wa koye omo kan ya wo si da bi da one de wa ka na wa ka ema me friend nso a wo se akra na nya ne ba nti ma me friend ni biem me so me call hospital doctor ka che me say aka me moja 8% ndi se ma num nduro ne ma ba mo moja ebi a metimi atwa ahwe Doctor say aka wo moja asen o say aka 8% 8%. That's say moja na 100 na wo mu a aka emu 8 ena doctor kro no ja ma opi abonten asam no kan no te ase de e me ka sam to doctor so o say o so mo nje me nto onum o ka che ne say woni skada ntimi mbra fi ade chi a wo de me be ko nti ma doctor kro atwere egu me pem for card na se mi twahwe no mo de me ba o metimi achi na tum o metimi achi guy na tum the sister kan ya we because oba pem for hospital na say am pass doctor ka so moja ka 8% na oja o ma wo pie dia na emu onwanwa emu orem ti denti na brante na amwa na ho okache ni si woni scan odin sika ko fam papa ma doctor ne saka che mi say entuntuma ye mi moja mu 100% nti Hana chazo dia percentage ne dia nya easy o se entuntuma ye den o se entuntuma ke kamia nti ama no so percentage ne ye o se ende 100% empty ndro ne kura wo twere ma me kura ndro nda so wa hanu ma mo be kumi o doctor na ka kire o say entuntuma ye o moja mu say 100% nti o twere ndro ma me se nka me nkoto o so mu ni ndro ni bo hospital mo nti nka boy ni man scan nka me ntondro no o ka kire me so wodi ni sika ni na akọfa mpabo nti oni sika de ma me de koto free wo me friend na no wa block me number until say no me ba han me say papa ne friend no on ne ka say wie ansa no on ne friend me say ai mimi ni munyansa nka mimi nyansa nka manfa number hanu mu say abrante no so hia no e otompaboa wo ke ti abonten wonum e wono no otompaboa to ka che me say onu obi ante ti mi dana ye kọ da bi otompaboa me bisa say uhia no we nti ba bi otompaboa no na wo fi ba bi e be tompaboa pacho de bi enti kwame na fa so hia no ne ma ba kuma se na me ba be sina ko me sister me di na chi wonum ono kokobe
nti na me ba besina akọ ne honom to oje me number no ofre me che kura before answer na tu shia no kejetia ho ba na wunim ne da the first time I shia no kejetia ena woni ni din komo no oje wo number edisen asa na wo koni fie ne na akoda me pacho na ye me ba Kumasi September mu honum ti November mu hona ansa na me ba Kumasi na aka be 2 weeks no mu be me wo fa yi no mu se ye meto eyintuma ansa na me ba honum nti wo beto eyintuma na afa ni fie kodai pacho da bi mba se ye to eyintuma ne de koye ti mi kodu fie no na ofre me na me ba ye ena obeda ne nchen eti ubedi how many days ho pacho 4 days first time unim be ma ne da we hye ne kejetia wo kwa akwasra no 1 day no ukodi na 4 days pacho wane otinfa otitafo estate ba se ema so yabo ohye o unim be ma ne da we hye no kejetia so ye saman so ye den wo kwa akwasra na nka me ye nka koyo obeda ukona nko aba utimi kodi 4 days 4 days ni nyina na busuafo ofio me ba cho ni nua mu na ya ombesra na ofio nto mu hu sa wo hyedem ho me ba cho wane ene ne namfofo wo no mu eton pabo wo ho no okay odo wo chia wo mo ni nua ne na namfo bi e ba ho no ka che ne se ga wanya ne fufuro ni na se wo na wo ye new kama nti sa 4 days na wo kodi wo ne nchen no wo san ekọ e ba bie ma na se wo ama biem na hu sa wonyem me ba cho me koe mamba bie mi ko school mu no mamba ho biem na me di ko school be SHS me ko school on Kransa Sectek okay na se SHS nti me koe man samba ho biem sa akọ pem se ye ma akwan a me de ba Kumasi last month yam ena me de ba ho no ena omuhu sa wonyem no ono kra na ehu ka kire me chese wan kasa kra de wan hu sa wonyem etu de nka wako school mo ba back ene wo boy aberere iti wo ba na boy no hu se wo fefe ana wanfe pacha me na me wanfe wan show sign bia timinda na me yam tina me timinda na wo me no send o de me call hospital okay ye kodu ye no mo se ade san mo twa scan no mo kofie nti na de chene aba ba time na wo school mu ne de na ayam nwowo so be du fie na na start ye wow na sa akra no wo hu ne se do won na ama papa na hu se me hye yafunu ni mu ndi mo ko twa scan no wanya bosome sen na manya 5 months 2 weeks na abrante no so se date na enye ne ba I was 5 months 2 weeks ni de enye ne ba fi se on date on ni nua ni mu ye 17 December date wono ne ni nua enim na je se wono da no aka che ni nua ne se date we me abaya na da o no ma keep date na to ho na se sen wase woni se me bibia wo e kan se wono ni date bia wo tre to ho nti me ba ye ni nua mu wo mu hu me no omo bo date no omo de omo kai se 17 December na me ba ho no sembeni ti 17 December da be na mko twa scan no Vacho 25th March ya na mko March ya eti December e de be pem March no wono ni hu ne se enka on na nyem wa nka ndru 5 months osin ko na nyem ya nka afi ne ko 5 months osi epui na nkibenia 5 months nti nye wono a obusuanfo nim me maame ne me papa nim me ne me sister nti de no ma ya fa ho me maame ka chen odika ka chen me se mi ka chen maame se obaba honom na me maame mu abehu no se ne be ya ebia omo nchi ni enka se bia me ko school nti na me maame ka se ne wate se omo be ba me nka chen no na me ofa ewo o side ha woni Kumasi had mo de wa shanto redunya to be ma me ofa ni mo aba nka me ofa na di kan abehwe ba bia meten before asa no ma ba honom ene mi sister me di na chi so o ka ene me ka che me maame na me maame si yo wate na me ka che no se o se da ni du a no no kura de wo suro efise papa ka se ono de ne baba enwie school na wonyem na obechi watum anti na osuro se o papa bechi no okay no osuro e ma ne sister kura efre me maame na me papa maame akoma wo suro se omo bechi no ti se nipa no onfa me fise me nim ye won frɛ maame mo kan kire nti o kan na ma na me sister nso o faade o ma in operation vanzi 3 weeks muni te maame be hwe no enu nti kura mpa maame eja me sister wo ko fie se ebi omo ba na nko wa hu no ti me vanzi be ni week eno o ka za asem na kire me no nti sisi me maame no mu nim se ebi a obeba honom nto still wonya mai still no nya mbaye
ama me ofa no kura fa ka afiri abi owo no e be se ne ko me maame won se omo be ba a obefiri maame ho no maame mo de omo ofen so chichire to obefiri me maame ho no mabakuma se abehwe baby a one nete so up to ne boy ne de waka no waka say enye ne ba na me so mete won se enso me ne girl bi nete girl no so ofa ne ma okwan so be week ni woko one nete wen awa anka so okofa ne ma otogo okwan so a me friend na minya ne se ono amom frɛ me na ono so ni kunu nete nti wo se bia week we ni kunu beba misu miniska me de kwa hide ya ka se me de kwa toto ankra ne nem e bi se na anu me de list ni ko okuro mu se me kwa akwhwe ne ma ne price ne ma ne price ni omu yi bi free mu kura 1500 ameto misu miniska bi a me de beto ono so se enye ne ba se enye ne ba de ya da won me dae no mesa ne hunsuo mfrim otimi se firimu de ya me kan se me hwe ha me e bi so ono se wo ka so ono be ya abortion foforo no ofre me de bia ne mesere ene de wo se me na abortion de enye ne ba o ka kem so ono asini bi namba nti ko ne me kwa nanka na asini na koye me abortion won ta aduro na abortion na asini na ya abortion o se nyi se na enyi nti nka na asini kwa na asini ni be mam obeye me abortion hospital mu honum sa ni mi nwu era me so me hwe de oya san me nya abrante na sam na wo kana allegation kesi o because nurse ni any to me say oya abortion na say otimi ka kire o say nyi say na nyini nti je say nurse ni na ya abortion na obisa ne sa de ntia so o ka kire me say me nya abortion me ya abortion na me papa mo ha ne biem wow era me so me hu say bia me ya abortion ni wie pe wabu mi kwasa mi ko wu a mi nkwa na me kwanya me ne na ekọ ntinyi se na nya 5 months no e na o se kona omunya abortion mawo that time ni nya nkotwa scan no so na mafu akesi nti ni sister ka say ni sorry na me hwe wafu gina na me hwe because the me wan say nyi se nya 5 months wafu na PA ebosuri 5 months na wutimi ka say onkonkwa ya abortion na nurse ni na oma na kwakwa ya abortion na mente wase tena say Unyi say e wona oda ogugu so. Pacho feed e da na ne bra ni mu mame. E da na me call ne honom na me kwayare apa friend no me nko ne ho biem. Your friend is saying? Your friend is Sir John. Sir John. Sa friend gina so mame. Your friend is Sir John what Tafo estate. Ana so ye adwuma e wo kejetia. Oton pabo ono ane de ana say obi shop no te ano. Omoto school pabo omo de gugu ani mo ton ni bi. Na wo student wo free school mu wa bakuma se wo say menam kejetia ma ba be hia be ma. Sir John, good morning. Hello. Sir John, good morning. Good morning. Me ba cho on te say Wini ma baba we be a friend Hannah. Me di ni Maame Frimpomaa ha ye Lawson TV producer ni kan kire say ye frɛ na nkasa me ba cho producer an kan kire o na ababa wa ye friend Hannah so ne nanyem busumi num wo ka kire ne say wo nurse ni bia obema na ya abortion ama na ye no kre ayisimu san friend fa ne meto so sansam no kan ye no ye be hwehwe o ne ama police aba be fawo na wa kire ye nurse ni kura wo no wo tumi a wo se wo ye abortion e de ama obi a wanya busumi num ne akire no Sir John wan pick call na ye no de pa se de wo ka se sababa wa na anya abortion na ne papa mo be hawo no ye so be tete wo pa ye so be tete wo eti fa phone na kire ye mu na ye ntie wo so side of the story ye tie wo so de na so wan pick call no am ye ntie wo side of the story a ye be hwehwe wo wabaso all right etu de ye guso a ye frɛ okan no kohia na asini no me ba cho okan me ka che ne se me nko nti me filu ho ofrɛ me a na nti dan me frɛ na me ka che ne no osa frɛ me a che ka che me se ye we nko a wone mba me nsa ba ba wo nti me nko ya abortion no nti me frɛ ne ka che ne se samba nti na okan se me ya abortion ne dia me menye nti wono abortion nti na no me ka che ne se wo ka sa akwa ne nya wo ba no nti nka abortion na wo ka se yenkoye ne wo se nko no ne ye de na sumbadwo no
abra nyinsen won wanim se enya ne dia eti se wo se John wonim se nyinsen ne nya wo dia denti na obe suggest se mo konkoye abortion Sir John. Yeah, madam. Dear me be so on the Sababa one allegation I will make no. Chira side of the story. One chire ye moi. Ya before no ne de ne de ayasem. Enuti ni ye frau. Sa won so chira wo de wa se wonim nurse ni bia nyinse na nyini. Bosumi num ne achire. Obetimi aye abortion ama no se de be ya wasom bejo. Ampa. Me nti de mo kana see because me I can say na na kasai. I didn't see na me catch it na can be actually na dey na mo frame. Ah, adwuma no producer ebe frau. Na wa alert wa kan kire o say ye frau because ye yem from amu adwuma. Enti producer frau afi na case na nkasa aduru so. Ene ye frau mu a kirem ti de o kire mu kire na no. Kire mu kire ye wa hampa cho. Na, unless me dey me kan mu see. Why me say my why. Enti ababa wa na abortion na wa kan ye mfa ne say ye no kure na ye mfa no nkwa ye ni meboa. Listen to what I told these guys. Osa be ka fa obro fofo ne to nche ne ye nkatwi nkan ni nkomo. Fa obro fofo ne to baabi ne ye nkatwi ni nkomo. Why ya dear producer afra wa kan kire say ye fra wa ba fidie so. Wo ba ye na kire wa say mu ana e na told you bro fofo na wo kan ne ye say obi nti bi da ho. Wonu oba nyinsen or make allegation say we so onkoye abortion at 5 months. Ye bi say question akeka brofo wo ho no bububu mienu. Brofo papa be na ate. Kasa yetie o. Me say kan because they me kan no one else me. Enti dia wo kan ye no me man tibi. Abaya no so na sem no obeka na fidie so. Enti yetie o say abortion no eyampa say 5 months. Wo ka kire nsam nkoyi nyinsan ni ngo. Abra wonim sa abortion illegal wa Ghana ha sei 85 months no timi ka kire ne say koyi nyinsa egu yigu a menya asumdwe chese wo asumdwe hia o che nipa nkwa ba so me nimu wo hwe this the me kan no muti ni me kasa why abrante no so oni mo hwe o enyo na ka kire me se me mra ne yenkwa nurse ni bi ona koye abortion ma me no okay yana ka kire me se nurse ni yenkwa nurse ni bi ona koye abortion ma me no me ma me yi me bu yanko benyan sa se me so na me ku ni fada danu aseme na ka wanka yen se mbese ni yenkwa nurse ni wona koye abortion ma me okay wanka je me se mbese tama na wo ne me da na wo ni me se abortion wo ho no manka wonye me Maame Frimpomaa woni me se wo mpeba no kondom wan na wan kwato bi anto adura ma me tie busane se I can't say ono nim kra wo so wani mana wo hunu enye wo na ka che me se menyim a miminim se menyim wo na ka che me se menyim na wo de me call hospital na adwune ye kwadu ye ntimi angotwa scan na me de ba wo sister ho no man da na ye kwatwa scan wo ka che me se wo nurse ni bu obetimi aya abo ahama me ka che wo se me abo ahye me nye ne na nya na china sa abo mpo na mary de ahwe me ba na mary manka sa asem wo ya nche wo se wo abortion no ye abortion na wo asum baju chance me papa mo pe wa che wo Sejo wakati ko no me de me kan kire wo sa abortion allegation nko akra ne yetimi gina so chew enti wakwa first student school ni a ono ye de na ko school no so kwate course na ye ne de ya wono wanka ne na yantuma wo biebiem wakwa fa na wie na nyinsan ya ba. You don't suggest to say yenya abortion at 5 months. Ekeka ko 6 months. Ukwati bi wan efa. Wo ka say obetimi ya abortion ewu ase me koya abortion ama na me masuma dwome. Me ya abortion na papa ntimi ncheme. Me ka chiro ba bia wo bia behwe wa chew. Ya behwehwew na ya chew. Because ade na wo ye no edi nipa nkwa na etu asem we oto na adwen ketekete say owo clitoris yi. Senka ukaye na nkodi ni tirije ye ena nkwakoye abortion na timkagya ato anka wo ma ne maame ahwera de enka wa hwera de ya fra agina phone se na obrofo 2x4 na abekeka kire me ka kire o say John abaya ne se wono na nyem wugitum say ye wo ana say nye wo hello abaya ne se wono na nyem wugitum ana say wonyintum Maame busane se menene kasan es menene na ka bi permanent
Enti wo bisa no wote ha wote o bisa no de one ne kan ye si ye no wote o bisa no oso no aka manasi o wo hwe manim wo ka che me so ni ma aka manasi won ne menyem no ifa na me nkoda isi o nti kurampo ma me ne papa se ma me ba fi obi ifa na me nkoda wo ne menyem wa aka manasi wo ka manisi wo ko pe ba bi ma me tran na wo hwe ma me wo ye se ka akwa ne nya oba esi de na da me ka che o se menyem wo busa me se o ka che me so pe ba be ma nti mi so me pe ba be ina me ka che o se me se di atu mi nti me pe ba be ma wo ka che me se ma mi ja su ma mi nsu na wo be hwe me mama wo ene de wo akonya asem na se wonamfo se wo nua na o ka nsem gu asum nu wonu nti wo ka che me se akura ne nya wo ba akura ne eya wo ba wonya wo ba wo be hwe me ene se mi firi ha mi ni ba bi ame wo ko be pe ba bi ma menda na first na mi da fie na mi nda wo bi nchen se unya baby da na wuto aduane di a me se mi to obi na to aduane ma mi di because of unti come say next year come twerɛ wasi me ne nyina achi me fa me ho me ka che wo so se fata eye pa it serves you right ye de mu ko school se mu nkosua de akote die mo ho ya mo de waba be hia be ma wo kejeti a mo fa ne photo ne nto so ne hwera no femfem sa mefin aye rastantin wo diam dika no akwadi nachi wakwa be mu afi no se koye abortion at 5 months awani abre se me nya ba bi nna it serves you right se jo gina yie na sa abortion asem na wo kan why adwen se wo ne nurse ni na eka bom aba be ku obi ba no ya be hwehwe no wa kire sa nurse ni kro mitio Kasa mitio ndisia hana ewo December ni duwa the 40 ana oba men chen no ana ko 17 yo ko asem hu ni dim so say ama ze be man no na se 3 weeks man oba wa o sa ta mu ye so woni ana we se o ka woni ana ni ma ni ko fi nti go fi na ni mo no ya ni ya be 12 mo ana me de ko hospital Kapuma said it hospital then tank ana you for da fe no ti me de ko di o ni ko di o they can scan in who then me na ya de ko market and farm and we can see scan di ni ada na neska ade chinye no ko ni ma me mo to ko no anya na ma ko ni sister bi ho to ko no fe mi se ko cha scan ni bio na wa su wanya 3 months 2 weeks and 3 months 2 weeks dia ni se ene ya media ana me se mi sister mo bo mama ni o mi to ani mi da bi an age as to o se ba na o se ma o ana mi sister so ni pa na me di be fi me ya bi fi se ni ada ana so no gumi wo ni ma so SSG ene mo furu mi ana so ene shi ni pa ene e be be fi nti me ma ono ko ni ma mo sa adichi ye se Tuesday say you know o ko no so ma ma pa mo no afrifi eta na mi ho na me ne nam trekking ana so ere ene fi mi sister ko asu hia nti mi sister na be de test so ni ma friend so we do case na friend mi sister and mi sister ma na de e ko ni nchen ko ni nchen na memba ne ba no na mbepe ka ka ma de 5 in this city de ko hospital ma bo hospital e ko an ko tra scan video no o friend mi sister na friend ana nka na friend no so o ko tra scan no so be man no so me da so ka se mi first go be ma ina me secret ma mi san se we na man thing and I'm just trying to say me back. I don't know if I say it was no. So na doctor na ko na ko cha scan 5 months to 2 weeks say we visa see maame ya say ma ban sin me dey me coffee for
me no minimum echo. Obi agani aja wan say me so me da ubi. Ni fa le be and I'm in Accra 17 nation. If you go and we can say the day scan you say 22 weeks plus 1 day and there was you said I know 5 months. And the castle in the moon, about me, feel. Now we need him come. I know, yeah, I don't know, so come back on the clear, name is to be the clear. I don't know, but whom you know. Am I on any time say every bus? I bet many other mention. I get some about mention. On no catching so called guy, go new to kind, you know. And I'm saying when they send the fee, or bad and saying, about it now. Guy no friend with us, we are could do soon. And I'm catching a pain. They know mention. Enti Sir John abaya no wan kasa Sir John gina so meba wa wonim se ofri be man nchen ene ba wo nchen ti nyinsa na enya wo dia ade a enya wo dia na yesai no die enti na wonim so akwada ba bi na wo ka che ne sam nkwaya abortion You be na kan in kasa ni be twitwa wo sam so na me time na ekọ ene say aye say enema mi ene wo e kan say system enti no me 5 months ene we bi and like we made the annual check here about 3 months, 2 weeks. There's ever time the new program, so make me a show. I'm wow. The who we are, they are senior, they are found. The men, they have me a mom, I can say, I can't say, oh, my boys, and say, oh, your boys, and say, never I mean, papa, I'm going to see because of new safety. And more as an amount. Na just abortion I am passa wo kan na me say John me problem ne say wo si abaya wo suspect say o be ma foforo wo ho nti be ma foforo mo ja na nka wo kwa yi egu me say wo so suspect say abaya wo be ma foforo wo ho enti be ma foforo mo ja e na nka wo kwa yi egu. Oh, yes, because you don't know now, I'm casting you. Now I'm quick after you, so we're not 5 months. What did I mention? Now, Sir Joe wouldn't say abortion illegal or Ghana. What's abortion? Illegal, Ghana, how would him say? I know it. That's when they're not me say, I should give about me. Martin is a one Casawa admit to say you know it. Adia to Mudi and Ghana Mraba so penchy. Why? No, it's in the paper. You send me actually because of sending in the banning. And I mean, I say, no, that's I know you also the banning. Also, committed that to me. And I said, you said, as near to you, my sibling. You catch again and say, you see, I say, Naba, and to Uncle Fee, no pepper, no papa, or never panic. O switch up papa Betty, no got any family of them. You are trying to say, oh, Nana, Nana, and son, I'm in the car. Now, so I don't know one more vision for me. And no more catch me, I may catch me, my Metias here, or catch me say, you sending any dear, into me finish sister one no more. Me finish sister one no more. Said your cast are crying now, dear, now, boy. Afisem me to no many afrafra se me anase ma jimi se menu obi nim na mbeka che o se wo de sa boy na wo kasa no onu kura bo me ka se nka kwane ne do onu wo ska kura che anna ma fa nkoma no onu kura woto onu so opeba ne dia nka me fa nkoma ne ma ne me ne nwo ma jimi nti na me de akwana bra o se akwa ne obi de me de bra o sa wo kasa akwa ne nya wo dia na wo boa me to anu se da no ombusa me se me fie se me ka je se me na na e malam nso me hu se na me kwanti da na me kwada madafo ka je me se ebe ya me frɛ me na na nka je me ka je say so me na na obi bi ma me majimi me hu say me say akra na hwe me nka say wo hwe me ma akopem say wo be wale mi o me say wo hwe me na me wo hwe me na me wo wi a
me a met me a fight aka ho me enesi me ka me free here wo ho na me ba minim baby a wote and dey wo pa to free baby a wote no since I would o ka tell some me nim me se me no na enyam family bia ne nkasada nya ni family bia ne nkasada na bad man ka se wo work up e wa atre a be se wo die kotugu and no ka che me se ma jimi ti na me de asem ne ba hanum se no me ka che wo se nyakopon ba me nyansa ti na me de asem ne ba ha no wo ka che me se ma jimi me nya ba dwuma ti na me de asem ne ba a me ye jimi fo ti na me de asem na ba no se wo se ba ne nya wo ba me ka che on se ba ne nya wo ba be se wo die firim Ako, Maame. Then me go hospital. I say me doctor ne catch him. One guy say come in moja 8%. No, who sister catch on one thing. Who sister kind one thing. Wa ufa book na uhwe mu nu. Wa hu. O catch we say can say to buy me moja mu man. Once auntie. Sir John. Hello, Sir John. What you mean? Hana me ba. Sir John, ababa wa no. What did na say wunya ni no? Okay. Abaya no wadi no anase wuni no Consolidate when you see Dabi mi bisa answer me ansa na makwane nchen you should consolidate ana me say worry anase wonwe da you should consolidate when Sir John wu na mi bisa question ono ne question me de be man wo de anie wadi ana wuni ana you should consolidate when ono ba Sir John answer me de no ansa na wa oda me ama ma bisa ne de ama wo Ena me say woni nada anasa woni ne nada Sir John won hwe na won na fie o ena obeda ubi ni ho de wo kire wo phone so no o kura ya mesere ye bisa question na de na ma kan bro phone me say won hwe ye ena won na fie o beda police station de wo gina afidie no so ye no won hwe ye prevention na wo prevent sa abayan na papa nchew enti wonya abortion won hwe ye won na fie ne Ubeda police station. Sir John me catch no say Ghana ha emra wa ha o. Mi bisa wo say abaya no ne nada anasa one ne nai. Jo, wo de atena to mame. Tena wana to bra, to bra park ne so. Ye be kire say Ghana ha emra wa ha say abortion illegal. Etu de atena ho na to bra park ne so. Jo. Mate tena to bra. Tena ho na to bo ne bra. Me dia maka kire o. Tena ho na to bo ne bra park ne so. Abaya no so ona woni nanyem. Eti me ka kire o say. No mami obi no banyim enka unim be man. Be man so no abusuani bia. Sir John, abaya no so ono nanyem. Sir John, eti sa wo hwe na se nyinsen no. Ehwehwe waso, minti o tie me ha. Ehwehwe waso na se nyinsen no ne se enya wo de a. Ghana mramuhwe no mane wo owo wi a wo kwan se wo ye DNA obi ansi wo kwan. Obi ansi wo kwan se obehwe na ma na wo na wa ye DNA. Wo ye DNA wi na se enya wo ba. Na wa fa wo. Enti me da me kan kire o se abaya no behwe no owo wi a wa ye DNA se so oni ba bi te ida so ba betena wo nchen awo ana so be ha dan ama no no awo owo wi a na wa ye DNA no afa ho so na nya sa de a Ghana mra na be kasa me ne wa wie mali di amba chobro mame me da se na no kwasem ni ye mama ye wo mu due bo wo bi a wo ko school wo twam ewom ewo ba bi a obi a hia ne do na wo twam wono so ton ne mpaboa era mani je wo ho na waje wo number ma kafra mi ntwa no ene ye wo PZ DNA reading ma kai sa PZ DNA no eti PZ for mu mie masomu na sa DNA no se de edum PZ for be chiamo se de sa DNA no mani ase abreso patie no edum PZ DNA ene Kofi number 1 Kofi number 2 DNA na you ready omo wa ha eti abusuya me nko ba bia Kofi 1 Kofi 2 DNA no PZ for mu mie biomasum na ne mo beti sounds
mete sound montamu chuku na dia yo say ya bi na bebo number 1 bra number 2 enye easy enema ya no oh god so eti enema ya no ye besrem eba ye wu na daw so ahunu be ma na hu wono woton ne mpaboa wapel wokọ first time ko di ho 4 days na che say wan no say wonam no na wo pe be ma da do say na wo pe ba bia tino wo ma me show do ko school wo papa so show na ni won ho ya say nka say next year wo ka nka wo be kiro abaye wawura ba wo pese wo ye hwede akwa fa aba enu ti emaya no ye besro say ye sikao say ya ahudo say your friend say me so me guy ni na o test na wa test me guy na friend no asese kakra na wa ye say enu ne wa hunu eni ti ye momoden emaya ni titru sho hu so ye bra na so pe no oba ya so pa is okay ba hunu die si wani so ansa na wapene so bra me ko school me ba be tro next year kra anti me de okeke ka no mani nje ho wo pe me atwen ma me nwie mi school na me ho nto me ansa na de wo ka no mai so opa obeka se me twen me so me to me mpa bo atwen so ati ase na wo your friend say John we nya ne ba bia de riding funny crazy we need that also so ati ase why yes say wo mfa hwe ho san be ka brofo agu so enna mentra ya ba ye hu wo ba bia wo pe no oba bia wo pe no hey guy na nani ka kru akonno boni adware mema bebre editi wo hu wo ba na so what say so ko school so wo ye den so ye saman wo se me pew na ne na kwa akoda nyinse na ba krache dia me ka kiro ye afutuo ka kiro ne say bo modern sa wo ntire se nyinse na your friend say hana yam no enya wo dia wo se wo dance say o kan say oh boy be hwe ni wie pe ba bi ma ne na so ase na ma onko hospital say ni moja na ka 8% and tuntum so 100% akure wa yare no te ayo mame wa yare and tuntum 100% woni mojem wode nyem oba ansa na ni moja na nkasa na tuntum na ria na ka 8% ya no so no ode ti 20 what we no wo yare bomode ene ya no e wo se wutimi ma akoda iska no mame em say awrai kra wonko hospital wokokra no so onko no te se de e wo se apemfo ekọ na wonya ahoden aduane a wo bedie wote na damfo bi nchen se na damfo ifri Togo ba wo beje ne dan ni kura betrem na akoda waba asesa na no de akoma wono ape na aba ne sa wonso aware ya wonto plate wonto yihu ahwa wunim ho hwe wo se wo pa pan na one no akodi ho 4 days wo ware wasi aware kwan so wunim aware ho hwe etima ma me de make see an say your friend say John onyintum once awakọ akoda no ho a ono kura ka se before 3 no chance na fra besa free mu no wakọ no ho brabe ye nyina mafuo nyina kọ ababa yi so hana on say ababa yi obi a wajimi kakra o wajimi pa wajimi mo me yanka no kure he ya na duru ba bia emma ya ni bi mama wo kura ya yadodo akoda wo school wahia be ma wo kajetia Lawson FM 90. wose wo pew watumia akwa kraba bedi nanan e wo de ho ama wanyemu wabetena asa binya ba bi na areho some wa asemi mu a eye me ya pa ba ko ne se Maame Frimpomaa baba ekodi nanan o e wa brantie ho bra won shada nim ne sa kajetia ye hye nipa koda no wakodi nanan akoda wa ha wani so obi ansuo de na ekọ wanyim wa wi abetena se benya ba bi na de awre ho sam se o ka kire be ma ne se na wo mpanyin sen na ade na nka na me ba ye wan hye condom oba wo wabu wo nsanim se be ma ne wo da wo benyam sukuni wo wanya adwene hu se ba bi a me kwade de baba nie wakwa ma na nyim wa wi abetena ha mimi wanim ye duru ba bi a ne ma ehi otira hana na ne oye no ho no nyanyem no onyem anka me tremensa atoa no ho ada na mama wo ye yasa o ma me no papa titi wo mo wuram de wakoto school mu seko school that thing sadi awuraba besi afata wo hwe ne ho fe
na dwene baako poni wutirim jimi saa na maya ne bi edenam mebuafu enamani abre adana maya ne bi ajimi saa sesa usuku abo be ma ese nyinsa anya ne dia ehne fa na adefa unso wadi nkwasi asem hwan na wo ha no eye wa brabo na wo dia totacha udin samfun sai wia na mo abegina ha kekanka adana maya mo nwene saa bi no mo nwene kura mama maya wo ya ebinom ayewo mu memada Maame Frimpomaa Korankye memada ana ya mode omuduru ba bia mema no wa no mo nante akura sesa no ma yesa akokura oda nsuo hiem omo ben ning no omo ho ase o bu ni mema wo no ase o chia ne ho ase wo ye kato wo ku bi na ne nante asesa na wo hihim ne ho anya hwe se o pe mema suba mone sana omde nana ebinum de nanam school mo braba sabasa ekofa nyinsa ba na mo de hawaba o ma me no papa adwene mu ne se o mo pa baabi de wasi wo gina ha mimi wanim na emom ya na duru baabi a ye kan nyina mema ne bi nsoso epe emema ne bi epe wahia ba ya kagetia se wo firi hene wo se wo pe no mema no oba bia mo pe no afa na wo se enyawa eyewa se wa nkwa ho a enkwa fa mehyawo wa bedi nanai enan na wo bodogi ane ba ko no mali dia e kan sempo ba ko bi na ka ho no kamia me kamia no makao wo ye wanum nyina na wo bodogi no na wo jensa agoro dogi na wo na ho an bi enan na no ko do miensa akekabom ba bia wuduru ya nya agoro afa na obekasa nyawa wo dia mpentam ma na mepe ba bi ma ba ya na ntra ne yenso mu wasan nya akuku oduro se kwayigu na wo ti ase asem na kan ye no wo wuti kaje ti ato ntompaboa se wo kofiro se wo ko hanyo so e de fam wo usia wo ba bia wo pe no tese wo abo mesangu ni tiri sunti wa ya krache enne ne wonne on tu abi camera na wa amade a mo se di impo de say o abrandi ya mo se di de say John so we de wo ngui we de say John oti ase otompaboa sa wa ma na wa meye na sede ye de umuti eno de obi anka bi ma ho na mo wa de ho ba de ya asomdwe mu a na ya nhyehyeye pa na wa hwa akwada jimi ne doso na mo ase ye bo na jimi ne firi ne ho na ni ba ne ho so na eduru ba bia na abata ni bi nso ne ma bia mo ye ya ma ni nyi ho Maame Frimpomaa adanti na wo ba ko fa nyinsai wo se ma pam wo firifie eno de ya mfom so hwe sa oba no ya ade a susuma abufuo emehye omu o pam no wa ya wode yan pam de ya pam no ni jimi na mani wu so wajimi na so twi bia ese o ma bibi kwana ni ase no ma bibi nkwana ni ase na mom se o mfirifie firi me so kwanom ne ade de ada bi eyesa na you too much Lawson FM enti maame no a owo bai ne papa no awaso o mde o na si fom se ja na o ma branchie we ya woni nam kaje tie yi emfa de hu ni o oso o mu gina ne ba na jimi ano no nkyerese anya ne ba na o mu akwada yi na o mka so o mu yi obi o hokora otumu kofa nyinsai owo baako enu achi na ni ba ne ho so a otumi sa akọ school etimi be ye ni pakase enti awofo no o munya abotre wo akwada yi ho wajimi a eno no nkyerese o mpo no na emom omomwa na branchie we yi onya na sade enhwa akwada yi kopem so obewo na afei emrantia no so asua de wo de ye kan ho na maba no so asua de wo ne ye kan. All right, elder me da say abusua mo be kai DNA bi a ye wo ha abrantia no oye adwuma wo PZ na ababa no o se ne X no producers are ready a mo fanto so na yenka kai wona moma o montena se me pa cho moma yenye set ntem moma me mesremo a na ye wie ne yenko yenim ababa ne se one ne X kasa eno ka kire X ne ka se ne say akure ya wa we die me ba jimi bo o se me twan eti kofi 1 kofi 2 pizza to for say do masia ma kofi 1 so kofi 2 fans wo pizza to ho nya asem keto a simpatcho video na ye ready a mo fanto so na yenka ka ye ho kakra
ne wonka me so Kofi nkasa me ho ede benti na osa kwotena no na nyem wa abra wonya ho ade nti awale no twa so wonya ho ade nti tena oba bi na dwene ho ena odi na chi nti wonyi san ye wo ja ho no akodo oba afoforo nchen anadwo de so me so nya me no mo na tie me tie abu akwa no wa frɛ me Kofi na ho Kofi na misia no ma me hu se woni obi a wona kwam ti me ne na ne wo ha ti one day nwumre bi me ho na me phone bele na se me peke ya no osie frɛ Kofi na ne boy ne girl na me say sa me so me ne tana me hu bibia se e bia o boy bia na say na boy ne si yeshia ana me so ontwen one girl na tana feel do say no ka so ada na buza na say be wana ye ko ne ba ben no kana asem so ba be no ofia no ana nya me ba no so me gu ba kro ana no di ka so ka tell me say so obi abo no o ke kan nkwasi asem a wo so afa ni serious ana me say there bi na me ne be ma ne nkasa ntimi e hono no me so ni fun se meje ana ne be pere me fun ni free ne nsem ana me ka say ne say on frɛ be ma no na me ne nkasa nti o frɛ boy no ana busa ne say e die ben ba e no no na wo me efi ha no me say a ono no so ba be jina ana nya me ba na asem no o ka ana o say oh ana na me ka na we dey agura me time ni di ana o sere ana me say ah na no bi ka di agura we nya aguro obi ni obi awo a one ne tie wan nyi nsemu nyina bi si na me na ma kana na wo frɛ no fo ne say o ba be jo ba o si aguro why person we can say ai me na say me ntia say a o de me ma nko yedie ni na ka bi bobi o ma me ntia bi ana me say ah me ni oba wo no wo mo mo kwa ko yedie ni wo ma me ntia ka ni bi na asem na ho kan wo tia asem na say ana oba no na bibi ana o si wo ndo na me say obi a no ni bibi e de ho ka say o ba be jo ba ho no akodo oba afoforo nchen anadwo de so me so nya me no mo na tie me tie abu akwa no wa frɛ me Kofi na ho Kofi ko saa da bia saa nti eno ne de abufuo eba wo mu 4 years oso ni Kofi mu no tena ye 5 years ba ko na de men na wo ye enti sa die ne na banti mpa cho mo frɛ Kofi na wo fie de awone ababa we ya wo a wo se wate se abrantie bi ne kasa se me beje me ba no mo frɛ sa Kofi nto so mame se minim se on ye Kofi 1 se Kofi 2 because na back to X from X to X just say Kofi good morning hello Kofi good morning I simba cho mon check we ne mame na ye nya call ni Kofi good morning be man pa cha pombo ko de ye beda se papa wo baby mama ba minim se enche obaye o wife a die de na ye ready eti me pa cho ni die mu agina so din na ye nkenkan na wo so ye mu adanse ni why all right abaya na tesen Bacho nyame anu mambroni wo kwa wo san akoko fifi ana se wo maame ho bacho ese maba maame wa ba maame free time a ye be take samples no wa nkotena Kofi njem bi maame ko na me san ba okoi but wa san ba fi nje ne ye wi ase obesan akoko fi bacho da bi se menu ebe gina die ne no reading ebe ba wo maame na abo ni tirinko no wo me na tesen be we no maame se die ne reading no ena be gina so se obaye obekọ fie ananse wo ngo fie sanity mate Kofi number 1 be we na etisen na wo ba cry de me ma humo apo no so page honom me ma hia mo ho dadadada wo ba cry pizza to for se wo ba me ada pizza me fi o me wo kwa sese enti na no fans na no mo de ma na ye himfa ka me nyumo me ko na ye me boss adwumam na na ye pizza to ho enti ukoduru oni ye toche wo ho na no na nya asem keto na die ne ho fans nkwan no na ne odi loto nzo e die ne ho fans na wo be okra mo se na wo be kenkai anti tonkrama pizza to for said ne die de naba nti ebe kan omunyu omosum no muntie blueprint DNA organization bema bacha pombo ko die ma ye background kakra efa blueprint ho na yento aso yo mama da say na ye kan blueprint DNA organization na ye organization bia DNA mu hwehwemu na ye na ye organa afa na nyina na akọ abruchin so a ye ho na recently ye research kakra na bese me de ho asem kakra ye tudwa yeah research that's the year 2025 to 2026 na research no you say
Oba Ghana ha, most of the DNA tests are no. Ashanti region and the Greater Accra. Accounting for 80% of all DNA tests across Ghana. Now so offer nipa 10, that's like a member 10 out of 10 nipa phobia no. Omo DNA test na 10 out negative. Science one mo so ma me wo say emema dodo sen. So offer member 10 ejina na we move for omo nyina na DNA test e prove say enyo omo no negative. And I say exclude omo from paternity. Asemo. And as DNA test ya my hum say na DNA no kra no aban won fan ka health insurance hoy. Yes, DNA no enkwade ka health insurance ho no ye no mandatory say de wo ba nyem na okọ hospital aye no HIV test na branka moa nkabeboa pounty blueprint DNA mo nimpanifo nkammo na mo champion sa course no na brotherhood no mo bre o brotherhood bre omo hwankofo ma free to asoma me yo mama da se na yesa hu se mema se omo ye DNA test no early that's yevan so omo abofra no mo ye DNA test no ntema na improve se omo enye omo papa. So it turns out negative early testing no. And you know that's why I encourage them for say mobile intentem no. Now mo hu de ekoso. All right. Na mpacho obi nyema yefunu mu yetimi DNA. Yes, ma yetimi DNA mane. Okay. Your DNA test be friend a prenatal DNA test. And on after 8 weeks of pregnancy. And I said 2 months. Yetimi DNA test no emane. Na say oba ne nyem na onyabosumi mienu a yetimi DNA wo yefunu mu. Yes, yetimi. Wow. And I research no so my who say omo ye intentem no. Na 10 out positive. Ti say obeso hu intem ananka wa intem. So in view of that no ka sa prenatal DNA test na can wasem. Obetimi aye. Eno ne ye. Na enya nsunsanso bia wa akra ne so. Oh there be. Ye fa maame ni moja kakra. Na ya fa sample ni bia frenum. Na ye separate abofra ni DNA no. Afri maame ni DNA. Na da toto papa na DNA. Nti enko say ni ham to the. Nti say obi nyima ye se twen shabaya na mane nwo. Owuwi a waye DNA ni nyina no akra ni nyabosumi mienu a wutimi ye wo yefunum abra won konkɔhwe an ten out negative a hoda be wo se MFK mu ne ayeyere we de fache ni ayeyere yes wonya hwe fache se wutimi ye wo yefunum a ye meye fache bia o pa nti abusuya blueprint na yate o mo nkan we education na ehia papa enti moma yentie ni yenti so no obi nyinsen na wa calculate ebia na wuhu ni say 3 months te say abrante say John die ya utimi ye DNA no ye funum na wade wo ho nti DNA na ba ye ba be kenkan pacho mame medie na nti producer mo betimi age password na busuya confidential obi ante hwe obi ampagya ne de nkyere camera no na fe mo ntete mo de na no na ye nkenkan nti producer wanya password na ya na ma follow blueprint for the obeka bia no na mode atoso amaye why na obi anso nkenkan bi we obi ni ewim obapa oyam hwehwe ana kasa gu ade ni mo bachoda oyam hwehwe adentia because minim say enya na kre chese unim mutirim say enya no kre na ba na ye no kre won fia bi da ha se de be si atwa to ma no bra go fi de ono oje ya wa hwefom ho what her conclusion, you know? Think I want me better. Yo, mama, me does send us some free. Na blueprint DNA test we are here between Kofi Chumasiapia, the alleged father, and mama no Monica a champion, and Bofrano Lucien or Henewa. Tibato yanko conclusion I was here. To know medical kind of bro from you and Machimo H. Conclusion. Kofi Chumasiapia is excluded from being the biological father of Lucien or Henewa. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Lucien or Henewa, at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Kofi Chumasiapia is not the biological father of Lucien or Henewa. The genetic data are in accordance with Monica Echampon being the biological mother of the child, Lucien Ohenewa. Tima, blueprint DNA. Mate, break of your original mason pacho original so. Hello? Yeah, so. Papa go film pacho mate ya kabro funewie enti no. Ya de kochi no na what ya see ya mame. Why?
All right, nti mpacho yenko twi no. Conclusion de enko so ana so ma me producer. The blueprint ye bo results ne tofa de eka nyina ne se eye Kofi Twumasi apia enye ne ba ne Lucien Ohenewa. Da wase. Praise bi Nyankopon wa ma mani manwu ase. Papa sia ma Nyankopon. Sofo kwa mbo achi Nyankopon. Mama mani manwu ase. Ebuakwafo atamfo ani awu. Nti cameraman no. Ewrade me da wase wate. Mensum wawu. Ewrade me di wachi akosi wiase awieye. Sa wa mama mani manwu ase. Mi hu dia menka. Enyu be na mentu ebe waso mu de papa. Asem be na menka. Ewrade mi hu ni amenye. De wa ya mami. Mi hu ni amenka ewrade me da wase. Mi firma kuma mu nyina. Mi nina, mi ni eja. Enkro papa ewu. Sama mama ni mu enwu ase. Mi ni bibia masida nyina ewrade. Mesum da. Matamfo ani agu. Mami, eda ifiri ha ye koye. Ablante maame ebu akwa abonten so de me ba se me be gine ba me be gi akoradi akoma Kofi apia e wa abra Kofi apia nya ne ba mani me kasa me se me de me sem nyina me nyame se hu to kwa ko a nyame nku bi ma ti me de me kasa me de ba yempai bo na Awurade me da wase se me wa mama ni mu anwu ase ma me da wase wati nyame shira pa nyame shira me kai me se mo me enkom MFK ho no kura no be daddy am pass me bae me Nyankopon ya ama me Bra Kofi ogina wo so. Hello? Ofa Kofi utimenka. Kofi efra wo man so ana. I see by her say we fra wo man so a. Time aye kan brofo no na ofa Kofi gina so. Hello? Ya kan brofo no na ofa Kofi gina so. Ba say maintain nkan ye hwe na yi ne mame. Hello? Ofa Kofi mba cho utimenka. All right, DNA conclusion ne kire se Kofi Twumasi a wote ha yi enye ne ba ene abofra no ntimba cho se ne sen me pa cho we ni ya me ka fam won say wo na o make allegation wo bo akwa adu se wote se wo mpenan wone ne mpena dada e kasa se obeje ne ba enti na hwehwe waso na abrantie e kan se wonu mom ebeye DNA enti no mepa cho DNA na ba approve se akra no enya brantie we ba ena me bisa se o se ne sen wasa free so isi mpacho brabe hwe mame na yen cheke Kofi de sie ni o DNA ne yakenkan awie no wom dada ntino unim de wom dada 23 September by na me hu abaya we 4 years manager say no so say na mfie 9 so Nyankopon yes oba de bunfie mienu na nyem de a eno de ntime de na menim de wom dada ba je say na me pesa asomdwe mra ko me de na pressure bi amba me so na emum se bi ama me fira o se omudidi na tem nti eno na ma me di akira me ba de wom de me menim dada. Okay, all right, nti se de na abekan twa to me de me ne kasa ma no kasa se o se senya me ne manfo communicate ne na wo se ehona na kameba no ehona hia me pa communicate no especially on phone. Sure. Especially because obi wo ho a one ne kasa kra na or record you use against you. Sure. Enti no kasa wo phone so anu ahwe bibiye especially so no access no na makuma won tezen yakupandom no he se bibia boko ntem de oh yaku bibia yeku mate we de ne ya no abremi invite why we be ye Afisem versus there's also one for abu akwa any PZ ti e be kan bom o papa die ne yakenkan awie Bachai die na beka oh bachai de me kan sem de nyame asese me ho asan ebisina me ni mitrim se entisa o manya abotra ma ya nka asem no na ekoya asem a obia wesu ma no waka tinya me de ba se bi hu ne kre na obia tumatini no. Alright. Maton so ya na wa hwe ho yie e wo nkomodiem sa woni be ma bi wo ho no ma de atwam no yesi ye mani ntwam nko de aka ne ebo ho ban nti de esi wanim ene ye wo de atwam ko nti wo ex ho nkomodie ni ade no mesre wa ya na wa hwe yi obatan wo so ya na otu ba ne fo tu ne fo pa because we ba ye mimi de da mimi nim
minim se ebi agro ena no omudie ba se bia se agro bi manipa fon eti be ma no do onye boni o kofi no ofie no onye boni bia meme ye be ma na mekote sa asem na nka me DNA yes nti wono de onye boni bia nti mumblemu no nti de aka de mate nti de aka echire no moma yento aso echire ho why edamase blueprint yedase samobaye abusia blueprint DNA wamo ena ye DNA ho ene ema nyina nti me pa cho se wo pese wo ye DNA Ghana ha se nkrobata ne doso be ma ye mo numbers no yo mama me da say na telephone number is 0547 113 957 0547 113 957 mama edamase all right nti blueprint baby a ohia wo mu bia wo fra wo mbeye nkrobata no ebi wo baby a wo amano ne kra na wo fra blueprint DNA wo mbeba abeye DNA ne kama e de amamo muna wonso so ginam Maame Afiase wada so ho mamaga emefa ginam Anthony Duku ewa hase nyame onhira mu nyina Maame Afiase wa Audu Hidaya woda so ginam Paulina Ando Love the only love in the building nyame onhira mo papa Audu hase Sambo Dora woda so ginam wodo comment ne ba na mi hunku ade a mebodin na madawase Viscount enso ewo ho perfect my darling perfect ase mi hu wa che Peter Mayer, Chan Madison, Edis collection or the cereal to her. Peter, say bibi ekoso kama de Obapa Christy. I was so that's where jinam. I masalami and so ewa ha. Wahima Maame Frimpomaa mi name. And what was spelling a Frimpomaa no brofu me de ni echi mu. Obapa say bibi aboko de or Danny Ventures was a brotherhood. But say brotherhood may ye official announcement. Muncha efia sapondin every brotherhood muku enimu because nansen enye de edi kan ya brotherhood awini case aye DNA wa ha na no ba kusi we nso ba efia ntu powder enwu omoso enti me pa cho brotherhood muncha efia sapondin mu muncha me din mu enye every brotherhood eku enimu na me tai wo machi eso muncha edin free ayo enyo because DNA mienu abanyina no pala no pala I know Paula. Eda meboa. Na je say efia the brotherhood ni ni ye. Me no mudi ni ye. Dabi. Oni brotherhood ni ni ye. Adamu. Ai. Bias wom. Eduru ba bia na me monopos bias na me refi. Wafia bransem ni mo ene ye nton ade. Ai brotherhood na no first case no. Ofa ade adifo da. Nti ye nua ba na obetena ha no. Onim nyansa yen kankyere mi nua ma se unkohia obi wo kegeti ankodi nenan wakwa akoda fo na ukoi na wa me ema ya akoko ewo akoko duro ye ewo abeye bia enye de edi tuo na emom de edinya ene be makoda enu bi na ye nua ba no nyaaye no ukoi na wa me eya na obi se maame me de nka menyiwo menyi ofise onso wasi aba ofisia umoja aka 8 nka ote ya onso ote ya asoden ye maame mo kasa ye nte enkoya sum baabi a wo free ba no ehwo nye onwe ho chese wo tisi kwan ne so no o kwa ne se wo kɔ woni obi gyaye no be ma ne hu ni se enkyɛ e na wabɛgye ne hu nso abegum sese atre na won kwantre no ɔde bɛsa de yi osenye yade na abobo akoto yi obesade yi enti yenua ba no wonim nyansa be me hia wa na ne koda na o de wankwa amampo ukodi 4 days akraketu a ukọ school okodi nan e wo be ma dem wonwene hwe me maame ni bi me papa ni bi no eya na mo na ma enye masum chanchan te se de me de na ye chanchan no mo de ne de enye wasum chanchan yo kwa ne se woko fefefe hwenipedua ekuta o ena be ma kwa donto broni ba be ma ho ofe enso gina so no ototo ayampia ade na moye mo ho saa young boy mo fama wo hia no kejeti a wokoda na ka wo be ma no okote na ayira ya ka be dai wodi wura ho na nka ayira wodi wura ho na akam na nka moda ho ade nsem nunu no kwa
bona menye so kwawo adense munu no ye kwaisa omo kwadeda aba no di nyinsa ya aba na wa obeba ha se obi akofa wo kwawo no oba da to me Lawson media kwawo nyame ya adom a efiri wo chena ede kwa kwesi juada de eye Lawson